akanithenga akuyothi kodwa sishoyo ukuthi uma kuze kube umhla ka-8 uhulumeni engasho lutho ngomhla ka-1 thina ke sobe sesiqala sesisho ukuthi suka manje kuzofanele kwenzeke kanjani ningamadoda ke madoda ningafuni ukunconyela ukuthi ngamadoda indoda ihlala igxekwa indoda iphilela ukugxekwa ugxekelwani na gxekelwa ukuthi akufanele indoda yenze into indoda nje ningafuni ukunconywa amadoda weyini ningakufuni ukunconywa mawenza into right uyindoda usuke wenza into vele indoda kufanele iyenze indoda akayinconyelwa into enhle eyenzayo kuyabonga nje kuphela xa usiyabonga ngoba vele into kufanele uyenze vele indoda nje iyeluswa ilusele ukuthi konje iphutha singalithola kanjani le ndoda wena mawuyindoda kumele ukuthi ungalenzi iphutha ningayikhohlwa ukuthi namadoda uNkulunkulu ubeke nina la emhlabeni njengoba nisaphila wena unabantu befa kangaka ingoba uNkulunkulu khona afuna nikwenze sukumelanizwe mahala sukumelanizwe ngezokuthola mali abanesabise bekubulale zwide siyohamba sokungcwaba inqwaba amadoda emhlabeni musani ukuvuma ukuthi kufizwe likhona niyazi mina ukuthi namhlanje imalawo ikhipha umyalelo ukuthi akuthathe isithombe sami sifakwe ebhodleleni wonke umuntu wasemalawo bathi banomuntu okubulala lana ngithi mina ngibuza umbuzo amadoda angaka 150,000 amadoda asemalawa la eSouth Africa aqoqene lapha eThekwini awafuni nje emakhaya ayangithakatha-ke manje sengiyabuza ke uhulumeni wena ngikumezanga ngala madoda manje nomuntu okuthakatha ngempela nimthakathi ngani president nimthakathi asuke esikhundleni kufake umuntu ozomsebenzela uyabona la eGoli ngiyacela wena angisho ngokwepolitiki ishiqinise kubonwa yibo bonke abantu iqinise kubonwa yibo bonke abantu umuntu ozomphikisa ngale nkulumo yami ngicela ngikhombise okunye ngiyayibona le ndoda le ndoda iGoli ngalilungisa mayenginikezwa amandla athexaxa akusho mina hambani ungena ku-Facebook akusho mina ngikhulumanga ngepolitiki ngikhulume ngendoda ngithi mina le ndoda le ehlele eduze kwami iGoli mayinganikezwa amandla ukulungisa ingalungisa iGoli le ndoda mayinganikwa nje amandla anele bese kuthi ninake bafethu nithi nikwazi ukwenza izilingo lokuthi umholi abonakala ukuthi uyasebenza ngicela niyeka manga nize nje neqiniso kuye kufike nimenzele nje kahle kalula enze umsebenzi wakhe kalula ningezi kubantu kuzopresent izinto ezinde ezingenza ukwenzeka ngicela nenze uyabona manje bafethu iGoli libonile thanini kusasa kuzokwenzeka ukuthi nithi kuzokwenzeka ukuthi nitshela umholi avuke kusasa umholi atshele amadoda ukuthi eJohn kuzokwenzeka ukuthi kwenzeke ngalelo langa shongana niphinde nibuye nithethe ngelanga nithethe kuzokwenzeka kwenzeke lokho abaholi ngisacela balekelele bakithi sibalekelele abaholi ke besebenze manje singalokhu sibanike isitechnicality uyabona le ndoda le Zweli induna zenkosi bekala ipolitiki eceleni isupporta le ndoda le ndoda ingalungisa iGoli le ngiyamtshela ngempela mina sengibonile futhi uma ngempela ningahle nimlekelele ukuthi abe nawo lawo manje mina ngizoza kuzohlala la eGoli ngikhombisa ukuthi kulula kanjani ukulungisa imali ingekho kudingeka nje ukuthi uyeke lokho umholi udinga umlekelele ngizolekelela nje la eGoli angizithola ngisho isente nginenyanga ngalapha ngizolekelela ngoba kukhona insizwa ezisebenza isizathu sokuthi ngize eGoli ngibona iminingi kangaka eGoli ingenxa lensizwa le yasebenza le ndoda le asikwazi ke ngenxa yokuthi phela usebenzela umasipala asikwazi ukudonsa siyongena nayo edakeni yithi esilungele ukungena edakeni uyabona vumanike emadoda ukungena edakeni ningenele izwe abantu bakwaZulu ngiyazi kasona amaZulu sonke kodwa ngizokhuluma mina njengomZulu abantu bakwaZulu yibo abahamba emazolweni ekuseni bonke abantu befike ngo-level emini la sishisa bafice kunendlela engathi idala nasi sibonele kuseGoli la khuluma isiZulu le ndoda yenza izinto amadoda amadala la eGoli angazenzi kodwa umfana omncane ngiyafisela impilo mfowethu ngifisela inhlanhla ngiyafisa futhi ukuthi lokhu iqembu lakhe lihlonze ukuthi ube yikho
engathi ungaphumelela uphunyeleliswe lokuthi nesikubonayo ukwenza futhi into engiyithanda kakhulu ngawo ipolitika uyikhakamisa uyazazi ukuthi uphumaphi uyahlonipha ukuthi uphumaphi kodwa usebenzela iqiniso ulungisa indawo engathi uNkulunkulu angakupha amandla mundinga usizo lwethu singabafana basemakhaya size sizofaka ihlombe ekutheni lento ofuna ukuyi-achieve usibize kwethu iy'nduna lezi siyazazi siphila nazo sokwelekelela mina benkosi siyathokoza Brook nalowa kithi la John Beck lamakhansela zonjena lezi approve amalungu manje so 3 billion 1.5 billion manje so 1.5 billion 2 billion kuyakuthatha nje lona egijimayo ngoJanuary ngolubona ukuthi ayisesiyo kulo nsuku mashonisa ke usuphela sekuyobona izinto ezisheshayo ngolubona ukuthi hayi yabona ke la sesiyabamashonisa akuseyona kilungu so manje uma sizolinda sizolinda uhulumeni nje phela Chile sosona singafikanga la isifuna yakho. Uthi yeke ngithi ke mina baholi ngoba abantu abanama interpretation amaningi. Uyabona nje la mawula eMsunduzi la Dlamini babulembe kune development engale ethi iFlaghof. Le development leyana i-private development le. Private development. Othi thola ama-RDP houses. Le development le. Ithole nje ama-RDP houses nama low cost lokho kwerent encane iSouth Hills yebo kuyi development kahulumeni but sapartnership neStandard Bank as a master developer kugcwala ama RDP houses lapha kodwa sisiphatha umasipala wa partnership neBank kodwa kugcwala ama RDP houses so ukuya kwi private sector uyofuna imali does not mean ukuthi uthengisa indawo noma uzothengisela abantu izindlu. It means uyofuna imali ezokwazi ukulekelela ukuthi ukhande ukwazi ukuthi unikeze abantu bakithi abahluphekile indawo zokuhlala. Kule development abantu uyi-100 ngapha mawuya ngapha ngase-Durban. It's a private development. Kugcwala ama-RDP houses la. So uma ngithi nabo abayofuna imali, angithi abafuna imali yokuthengisa ama-hostel, abayofuna imali ezosilekelela ukuthi indawo ehlala kuzo ngesikhathi ukhanda izindlu ezodlala abantu bakithi the same way sikwenza kwezinye indawo ngoba ama-banks nama-private nama-financial institutions ayakwazi ukuyikhipha imali eyolekelela ukuthi abantu bekwazi ukuthola iy'ndawo zokuhlala njengoba bekwenza kwamanye ama-development so-ke asingabathi uma sikwazi ukwenza lawo Flayhof sikwazi ukwenza ko-South Hills sikwazi ukwenza ko-Podra bese sihluleke ukwenza ama-hostel yoba ukuthi sithanda ukwenza kodwa nabo kuyofuneka sikuchaze kahle ngoba uzosuka umuntu bese ephuma ngubani bese ethi hayi uma sesewathengisile ama-hostel Nkosi yami ngoba thengisa ngaqalela kodwa kufuneka nje sibe nalo understanding so ukuthi sizofuneka sihambe siyoyifuna imali ukuze siyoyithi ikwazi ukwenzeka kahle ngoba uma senze ukuyifuna sithi solindele uhulumeni akakubhuru manje umuntu ngoba simbona ngezicathelo ezitshelile ukuthi akanamali ke lo manje ngoba i-institution into engabonakali so ilokho nje baholi ngizobadedela ama-colleagues ukuthi akwazi ukukhuluma kulama issues lawa engicabanga ukuthi okunye